Bangele sisesikhumbuzweni senkosi la noma kumhlungu sithi asikhulume. Ngiyaxolisa ukukuhlasela wena. Ukhona nawe. Kanti uthini kulabo bantu esami? Ngenye imini ngicela ukuba ngibe mfisha impela. Yisabatha ngayisho lento. Uma inkosi ilanga ihleli kwase uqhamuka insizwa enhle yaqhamuka ngasenyakatho yathi ifaka igqoko esinsundu ifaka umjiba idosa kancane iqatho lithi khona umuntu lokuthi ngathi kwakuwumsayizi wakhe lo kodwa yesa yesa ithuli inkosi yesa lensizwa iyathi suka inkosi yamaNazaretha yathi ukumagama wathi khona inkosi yathi tshena leli demoni samapha angilifuni leli demoni lisapha wasuka waya kuye wathi uThubaba ungezi kuye yaphindele emva lensizwa inkosi yamaNazaretha lo osakimi ingane yami untshontshe imjiva yami negqosa uthi naye angahlala kulesihla ithi inkosi umzulu umfundisi ngoba nami ngangikho ithi inkosi ayikho imfene engahlala kulesihla ithi lesihlalo uhlala okhethiwe ezulwini ayonkosi ukhethiwe na ithi inkosi yamaNazaretha ithi maNazaretha bengifuna ithi uma umuntu elahlekelwe inkomo uhamba ngemhlambi ahambe ngamadibi ehambe efuna ukuthi angayithola inkomo ithi uNkulunkulu kodwa ungiphikisile wathi kwesakhe isisu akukho lutho wena uthi khona amashumi ayisihlanu angiphethe yona inkosi kuyisaya ivesi yakhona 51 ivesi yakhona 18 izothi levesi akukho oyawulihola kuwo wonke amadodana akhe awasele kodwa wena ukhona ubalo kwena ukhona
ithe inkosi bonke kusukela yathi yaqala koma yathi abaphume lapha ePhakameni akakho ithi inkosi ngalelo langa ithi akakho oyakumhola kuwo wonke ithi akakho okuhola kuwo wonke lamadodana engiwazele akakho lomphathayo ngesandla uliphathe lonke nomthutho nawe kuwo wonke amadodana awakhulisileyo ilimi ngeyini sikhona phakathi komuzi ithi inkosi eManazaretha ilizwi likaShembe isatha yonke into yabo ngoba nami esasina nangomunye eduze kwami ithi ngishinyoka zalisaba izwi likaShembe yayihleli eduze kwehlahla somgudi kwakhala ingane eduze kwenkosi yashinyoka phezulu emthini yetha eduze kwabo yetha yangena ithi inkosi eManazaretha le ngane ebekihlala ayibonanga ukuthi isibeka eminyango emgodini wenyoka uthe kunjalo kwafika inyoni yahlala lapha yakalejo ugodeni ugodeni yathule lelikhulumo yathi suke yathi hayiwa kubiza ukuthi uzosibambela umsindo ambiza ukuthi uzolalela inkonzo besizolalela uma ungafuni ukulalela inkonzo sukuhambe asuke ijuba la usho ithi inkosi eManazaretha akithi kwafika inyoni zivele sansi zakhuphuka zathi ethula ebuye zasuka zashona esandla zabuye zabuya uthe seyibuye kwesithathu yathi ke lilalele lezi inyoni uthi ithini ayi kwathiwa inkosi azazi ukuthi sizothini inkosi yaManazaretha lezi inyoni lezi zithi inkosi size kuwe kukhona indoda esizoyimangalela asinazi ingane ithi ngadla lento inyumfomo etholiphiza mangisho njalo ithi inyumfomo le ndoda bisiye ithatha imakethe ishona emfuleni ifike icinge lapha ehlakeni zamahlokohloko ikhiphe amaphuphu amahlokohloko ifake esikhameni ihambe wabhasha lathi inyoni sizoyimangalela sicela ukuthatha abantwana babo angazi noma ukhona la uma ekhona ithi inkosi yabona ke unkosikazi ogane leyo ndoda akaphakame nathi inyoni zizofuna abantwana bakhe yaphakama inkosikazi ingasemthetheni isibongo uyaphakama yathi umyeni wami ithi inkosi eManazaretha yabona ke inkosikazi ngoba abantwana bakho sebeyodliwe izinyoni siyosala abantwana bathathu kuyoba amantombazane amabili kuyoba umfana ogcina ngoba inyoni izona ezithi wena azinabantwana esimanga somyeni wakho yathi inkosi inyanga yezulu kwabala inyanga yezulu kwabala uhlala ukuhlala ekudeni yathi noma bangathini la ePhakameni lize lingabakhiphi la namhla senithi noma sesithi akukhishwe unyazi kuwona muzi ufuna ukwenzani uthi nina kwathi wahamba nosebenza kwathi wayanini emsebenzini senibuye nabuye emsebenzini